Kongoi chaman gặp Jehova kahit poroinda nakagure kipsengwet asikobit kiumgei sikobit kinetkei kanetisietab wikini. Akitou rabuin nelel neng'olole kiyoknatetab Jehova au kiyoknatenyi akine. Uyo kinetkei eng rabuin nekosirtoi kokong'alale eng kitabutab Efesoek tetutiet nekitet kipsengwet ako eng roboini keng'olole kele kiyoknatoni kikoi kipsengwet kometo torornatet ak telunatetab kipsengwet konyo akoi emoni koibwech logoiwek chemiachen chemeche kokas itit age tugul chebo oret age tugul ak bororiet age tugul ak biik alak tugul. Rani anyun keng'olole kiyoknatetab Jehova nekinyonjech kiyoknatetab Jehova eng Acheck keberberta netai ako kotomo ketestai asome sikobit kesa tugul. Kiptayat kamuktaindenyu kakiweke seremushekuk kokeny sikobit ketebe kelyekuk sing'ololchi mugulelwekchok kosopcho sobonwekyok kekas tuget nebunu kipsengwet. Tebi koboto cheng'ung'ini komugul yekinetigei ak itebi koboto kanetik chekimi tugul sikosulda miendang'ung akokasak tugeng'ung eng tugunetab kutuswekyok amu Jeiso nebo cheumengung. Amen. Amache aib boroini asikobit atach mwalimuinik chekimi tugul aibe keberberta netai ne mwawech akobo lesson ini akoib keberberta nebo Jumambili. Amache atach Eva sikobit kokatag akomwa keberberta neibe. Karibu Eva. Kongoi. Chamgei chamanikab Jehova. Amite ane Jumatatu nemwoe kolen Jehova netinye emosto kotebi kobotech otogotin. Kongoi. Ng'o nerubei eng wikini? Akotok ak kwek tugul kikuruno Pastor Nyalilei. Akotok kainetab Jeiso akale otogotin mising eng kanetisienyi ami kwaeng kasi. Nemwoe kolen Jehova nemi kobotech eng agenge ak Acheck. Ang naibata konyone ng'o ne kanetindet age netoretech? Anendet kekurenon Lilian Maswai narube eng betutab kosomok kasi nelen Jehova netesetai kotepche kobotech. Kongoi mising. Kongoi Lilian ak chito netoretech koumwech tatyo komwawech kole kibendi eng wikit nerubei ko ng'o noto. Chamgei tugul chamanikab Jehova Stephen Aramaru noto neking'olole betutab kong'wan kasi ak samari nebo komut kasi nemwoe kole Jehova netun weksei akobo Acheck otogotin tugul ketestai. Kongoi mwalimuinik chetoretech. Kitoche kokwek anyun asikobit ketestai eng kanetisiet. Yeking'olole kiyoknatetab kipsengwet nekinyonjech eng betusiek chekimeng'isie bikyok eng ole kimeng'oti ng'orotwek chekikibunu akoi koit emotinwekyok chebo Kalenjin. Kokiatkan kora kiyokto biik koba kaborgoi. Amu kingobit ng'alek kebendi ketebe orgoiyot kele une emet, une kiet, une ne, ko kingap kiyoktoi biik ipkomwochi amu kiyoe boisiet ne inegei orgoik kosoei akocheng'o koker tai ole kibendi. Kokale kingebas ko kimi mautik chekikiyok chekibunu bororiosiek oeng. Ko ngeng'ololi anyun komi nesiebe batai komi nechireke alak. Keng'ololi kororienin kororitos ak min kasieb batai. Kole orgoiyot chamegei emet koketuiyo boisiekab kai kokirong'u barbarek mami ng'olyo. Kokikoeng kityo chekaker kobun myat. Kaker kwakan nekabun kipchirkelat ak kipshebatai. Kokoi kaketar tuyet kewek ipkomwaita maotiot age tugul bororienyi kole chamegei emet, itoloi komie, mi ropta nekararan, bityotin tuga, mami ng'ala. Kokimwa as nekile kipchirkelat ak kipshebatai mongen ale noto. Komwa akine nekai kucho kotun koi luget nyekebar bororiosiechu kaeng. Amu kingemwoe ng'alek komakoseni. Mwoe kelen moche ketebi kole kakile tos buni komosi. Komi netesetai eng yu kochirekelat komi nin kasieb batai. Yekingoit boroindo nekingokobit ng'oiyondit ko kayai boisiet ne inegei kipsengwet asikobit kotechi bororiet nebo kotab Adam. Ko
Kinya ko bin ngala je ujo to ko gigi ko alamal sigela ko alamal ko tigas chine gilen ka alamal ko gibi che gigi ko ka ko bit kin ka ko ai ko buo na ko kwet ne ko ne libuo nyo ke tebe undo ke ta jin yo to che ke guru ko kwet so ko bit ke jup kita ka tul ka ko ai ne na ge gib sang kwet en ka tabutab taunet porque somok ko te sogol ko ngalale boroinda egin ka ko bit ngoyon dit gib sang kwet boy ta ngangutiet ko lagi bi luge ta gib sang kwet ke barge me ga lang malaga shekki ako barga ang masweti ang malaga shekki masweti no ne biril nagitinya meto ek sap ako ina iktaman ako jutune ka tutyenni agenge ang somok tibagay jay gab sang kwet ako butingun ko butingun yuta ke jay yata badam Gijam ko nyo na Jehova ko rutaw ako betu tagenge ko bit ngonindo yagi jorge gibsang betu ako inge ka padam ako jorge Jehova ako guru na dati ko tetap sogol taunet sumo ko ito sogol ako guru ka mukto indat tinandat ko guru chijo to ko leja adam yun ko yagi ki okta lamal kung kanasena ka ko bit kingo yon dit ko gi jorge gibsang betu ako nyo Jehova ko itito no ko jenge Adam Ganyi shek tukul jagi ko sirto. Komi Jehova, ko giog na te na inege na bako jeng weri aktibi ka padam. Ko una ta giog na te na ngalale en wigin giog ta uro ini. Ke ngalale giog na te tap Jehova. Na giog na te ta ke tukul, akcia ke tukul na giog ta gele ni biam te uyalim bagon, uyalim bagmugon, uyalim bagabe wek tukul jebako te tap Kalenjin awe baru yo shegala. Ko taunen ni na bagyog na to ko Jehova. Kimo tau ne Abraham. Kimo tau ne Jacob. Au gi tau ne Jehova inendet yagin ko ay chi en itonda ni. Keberbertab na tayo mo. Au ingo ako bit kabutet. Ko jok chi ko wal. Ako gi mit missing pasargyakta ke sargiwe kijita toron na tetap Jehova nagitindoy. Ako magen ni ko sa kabit ko tuya tukul ko yung gigor ken en robot no ko sit ko na tak yibendi ina tiga wigini ko ngoyan git kityonomi ko kamwa we sirinda table so ni ko lagi mi bi ke gitung ko ngoyan di amu ko lagi mi bombo we nagi nyanyawa nagi bendi bi ko londa en gelanda ko jir kunni bi ako buti bombo an nyanyawet nagi ke sunage ko mongune uyo mo en Kitabutab panda puruto ya. Ko kalagin ko aktos pichota ke kasi ko waje chita ke mboy ka korokto. Ko ginget pi ke gurgay. Lagin ni nakatag bendip ke jenge ke lelian ko lebi arang ba ko imen igna ke bombo ani kagilya kai ka ngot tinya ngot tamambul tinya ngot tait ko laga tinya tait mo tinya tamin mabtata. Kelia ke gurgay anyun jun ngolin cheto ko miolin batulondo age men ne majolo gela onge tu ya nyung korogi siger gua jiske lagi tau na no gir gua ko laga jaga ore gua ma betata jo tinyo ko ma mentai aku mau tinyo masiara aku to lo misya mwezi to mga taje baje ko to mga taje bajai to mga gir gua janyu ke balia ko to seta ori reni ang golo ko ibe mata ge tu ya ko ronge lo nge tu ya samu ko mata ga balia je bombo ani ke toy ke tiya ke ngalal ko be kugi toy ke la ko mer be to le je bio so ibu amitwa ya to ne ke amisa nyu na ke te ke kwel ke ai itel aja onge ngati onge jang karabini asa ko bit ka jang insurance se jang bi chek sire gas ke ngalal ko be nyit amu nyi so en ako ke nyit ta tul ko be dibi be tu ta tul ko be dibi ko tun kete be ke gele tu yo sho ju yo ipkala ga cha ka ko jang ai direct agwagat mo gi muji on ga tai tu tis mo ge ko se ipke utie gele gi magata paisheta sarunet ko ge sarvi lakini mwisho ko ga ge jang ka rabini ka ge tai gele ban ge chagure sitting allowance ag nabalat ke laja mo gi muji on ga tai go Kete tu te si mo ke kasi kuro kalyan at tijita na na gawin di unda. To sumugok say. Ko wala kanisa tap Jehova na kate ko ito Kiyoknatetab. Ko iginendet ng ngalale rabin. Kibuan na niya ngalale sarunet. Paling sarunda
Tele ni kuskong ile he gerte ni ira kuriye ne gela iro. He wakong anguk pa in mametien ne vani kai tiare sa tsa. Kep ga kanisa nyage ngalale tuguk che manamege ak sarunet. Tos mugokse ing logo yo jumnya jen ki ngalale ing wiki ak ing robo ini. Ke ngalale tetutikab mache gaib logo yo kemnya. Oye mache gaib logo yo kemnya. Tagar ga itakke biasa negitun umeta bayat. Gole kawalimu polimento ka karo. Kung yumi wanyong kole hi nganget. Nganget tagile jatil pinda sinye saber. Betul begitu kalau ya nganges ko nganges tatilabel mo ko idiam tu kago kamu kalau mau dia lo mesok itu kuno nanti ko tu kalau ko tayri gitu kan nanti kalau ya nganges tatilabel mo ko idiam tu kago betul begitu kalau ko ke masa jam biasa di tada ko yen kali gitu ko tai payat tinya ko to ko kasi ko ya ko maguna ta payat ko ya ginya ke mas mani ko tos mugag se engane tisyon ni baleson King ngalale tetutikab sarunet lakini makiyoe wiki ni kibendi ak roboinik komugul betut age tugul eng betutab kwang'wan kasi kechenge tetutiet nekilen kiyoe ne simakingalale kityo kele une amtaet kimache keyai Bible study anan kemache keyai ne kos kiyaitan kimache kelechi kachicha kokobek betusiek chebo ngang'et atilabel ongebe wikinik kwang'wan kasi tatyo wiki nerube kenai kele kikibe kokiyai kene kounotok kebeberta nekomoche angune ko Jehova ne atkan kora ko Jehova necheng'ech amache asoman kitabutab taunet kurke somok koite 9 akoi 15 amu yotok yeketiegei eng kanetishenyo kokamwa notok kole akikur kamuktaindet Jehova chichotok koleji Adam mieno akowalchi inendet koleji kakas kuting'ung mbar akaiweishe amu notok amu ami achin kot akawinge anyun amu notok akomwochi anyun Jehova kole kamwaun ng'o kole imi achin kot keam chebo ketit nekikolechin meam koleji chichotok kwondo nekikono ketebi tuwai inendet nekakono chebo ketotok akam kole Jehova anyun kamuktaindet kwondo ne nekaiyai kowol kwondo kole kakoberbera ndaret akam akile Jehova kamuktaindet ndaret amu kaiyai kiy kokakichubin keistoenen tuga ak tiony age tugul nebo ing'ony akichute kemoeng'ung ak iam ng'ung'unyek betusiek tugul kote isobe akondo ibu nyondit kwenung'ung inye ndaret ak kwondo ak kwenutab iyoteng'ung ak nenyi akotui inendet meting'ung akikuoten kwariandenyi tabutab taunet notok somok koite 15 ko logoiwek chemyachen chekale Jehova andoi bunyondit kwenung'ung inye meswetit ak keswotab kwony akinyo keswondanoto ko Jeiso asikobit koibwech kiyoknatet noto amune king'olole Jehova necheng'ech nekimeto kipsengwet konyo asikobit komeng kimurtoiyot asikokuoten setani tatyo kenyoru kamang'unet ara yekitesetai eng kanetisiet eng wikini kotebutiet nyu koni imyen eng koing'ung eng lagokuk eng boisionikuk eng atebeng'ung kotaiseni Jehova kotebenin inye kole imyen amache kewolchigei tebutyonotok mugulelwekyok kele rani kang'et une kabwatutikchuk une bandanyun une atebenyu koshinenyu ak osotyonyu ak boiyot ak manung'otyonyu ak biikab kokwet myono tilyandinyu ak Jehova rani amache atach chi netese ng'olyo age tugul eng kebeberatak tatyo yeibata kosub molmoiyot nebo Jumatatu. Ngomami ngumamite ketesetai Jumatatu komwoe kolen Jehova netinye emosto kotebi kobotech Jehova neting'enen emosto kotebi tuwai kit nekakiro eng yu anan eng wiki eng lesson nitok ni komeche komwawech akobo tilyandit akobo chomyet neting'ene Jehova kit nekingen achek tugul akobo Jehova ko akobo tilyandit nemakenech
Kikere ngesoman eng bukuit tugul keng'ete Genesis kong'ete taunet akoi ng'ang'utiet koboru akobo tilyandit nemoche Jehova. Moche Jehova kesich tilyandit nekararan. Kikere kele kingobut kap Adam komelen kele kimeto Jehova kole ngolusyo bichu. Kiyai tetutiet Jehova amu kimokche tilyandit kotestai nekimite kap Adam ak inendet. Kitinye tilyandit kap Adam nekararan kot tom koit tengek, ko kibendoti tugul kwome logoi kong'ololdos. Kitinye tilyandit kap Noah, kitinye tilyandit kap Abraham, ak kitinye tilyandit Job kora. Ak kekere kora kele kitinye Jehova tilyandit eng Paulo, Johana ak biik alak chechang eng Bible chekisomani. Kekere kele Jehova ko Jehova nebo tilyandit ako meche kotur tilyandit nekararan. Kiyai Jehova tetutiet kosor chito kobo taunet. Kikere kele kingokakonde chito ng'ony kap Adam ko kit nekikararan mising amu tilyandit nekitinye nekikararan. Komelen kele kingobit tengek ko kingwai chito konde ng'ony ko kingen akwai plan nekibo kosorune chito. Melen kele kingokakolel kap Adam komasis Jehova kole kale sait ne anyun, woi ne anyun akobo chichi. Ko kimi tetutiet nekibo haraka nekikiyai kityongon asikobit kosich tilyandit age kokeny Jehova. Kingokure Jehova Adam kolechin imyeno, king yoto makibwoti kele kingen Jehova, kinenyi chechik tuguk tugul. Kinenyi Adam, kinenyi ng'onyut, kinenyi kabungut ole kimi kap Adam, ako kingen akot amelen kele kimuchi kounyge iman Adam. Ko kingotebi kolen Adam imyeno, ko kingen ole mi ak kingen tuguk chekikakwai kap Adam, ko kibwoti ichek kole kimuchi keung'ege Jehova, makimuchi keung'ege Jehova. Kikere u tilyandit kora anan u tuguk che ngap kwaakse eng acheket ko kisiki kimuchi kero lagok tuguk chae lagok cho kingen. Amuchi ariletene ni ngap komi lagok ngele kaam sukaruk lagok komi komarongchingei sukaruk ak kutit konyone koteleli. Ko ngotebe sigindet kole ne nekayai lakwani kayam sukaruk, tos kamokere sigindet tinye sukaruk kole kakorangdaege lakwani. Kamune sikoteb kole ne chekayai keam sukaruk. Kalya sikoteb, kalya siteb akikere ile sukaruk. Ka kito nekatebe eng yu, katebe eng yu kosokosich lakwet koming'ingei akosom nyoetab kat kole kaam sukaruk. Ko kingoteb kotebe Jehova koleji imyeno, ko kimeche konai Adam inendet eng yotok kong'et kabwatutikab Adam komwa akosich sikunet kole kalel. Kounoto akichek ngesoman nguni eng kitabutab taunet 17 koitet 7 komwawech akobo kayamiset nebo Jehova nekikochi Adam. Ngesoman tugul kale kikimiti kayamisen akimiti kayamisenyu ane akinye ak iyoteng'ung nebitu let ak ibinwekwak tugul sikoek kayamiset newendi akoi koigeny. Akaeku kamuktaindet eng inye ak iyoteng'ung. Noto ko kayamiset nekikochi Jehova Abraham. Ngesoman kora eng kitabutab taunet kora ketestai taunet 26 koitet 3 komwoe kolen koborwech akobo koleliti Jehova kayamiset kokeny ak Isaac kolenjin Isaac ami koboten akaberurin koboto lagokuk. Moche Jehova keeku biikchik. Kikere eng yoto kele kingokakokochi Jehova kayamiset Abraham ko kitestai kora kosub akoberur lagokab Abraham amu kikakokochi kayamiset. Ko kiibo kotimisan kayamiset nekikakokochi Abraham eng lagokab Abraham ak lagok chekibwone kora kobun kap Abraham. Ko kitestai kayamiset noto ak kikere kora kingomwochin kotesetai Jehova kong'ololchin Isaac komwochin akobwotyin kayamiset nekikakoyamis Abraham kou kikayamis kwandang'ung. Ko kitesetai kole aberurin akami koboten. Ngesoman kora eng taunet 28 kaitet 15 kolen kero ami koboten akaribotin eng oldo tugul ole iwendi ak tun amutun inyo emoni kokeny amu mametoin akoi tun ayai tugul chekamwaun.
Kikere eng yoto kele kitesetai Jehova kora kobwotyin kole mameten ami kobote. Kitet Jehova sarunet koityi biik tugul amu mokyingei biikchik ak tilyandit. Eng arawut yekingobata maranet kotil biikab Babel koyumgei eng yotok agenge sikotech nganaset ak tekset nekoi neite kimonjogunyi kipsengwet. Konyo Jehova kwenunwa kotoyo kutinwa sikobit koyesta ichek koba koyam ng'weny. Yekingobata kobara kiyoknatenyi kokur Abraham ne baadaye kokikure Abraham Kalenjin, yani ki Abraham. Atya ko baadaye kokikikochi koek inendet Abraham sikoek karakut nebo kaberuroikchik eng ng'wony komugul. Ngesoman kora eng taunet ketestai kora ak tuguk chechang kekere kamisutik chechang chekikon Jehova kokochi Kiyoknatetab Abraham. Lakini tuguk chang kamisutik chekikochi Jehova Abraham, lakini nekitelel mising kosir tugul ko kimwochi Jehova ichek eng oret ne inegei. Nekimwoe kole ale ai kamuktaindet eng inye. Ak kit nekimwochi kora kolen ami koboten. Makimuchi kekuye chamyetab Jehova. Ngebwat eng kabwatutikchok acheke akot keker kabutet nekibut Adam anan kabutet nekikebut ak tengekto tugul kot koyogu Jesu Kristo nyokome eng kimurtoiyot. Ko kitelel kipsengwet tugul kokero kokebut chito. Ikere ile kit nekibo kamanut mising kot koyok Kristo inegei nyokoib katuyet kokeny nekikakobet anan kowek tilyandit nekimite eng Adam ak Jehova. Kekere kele makimuch akot kebwat mising akelewan kele chomyet netya notok ak tilyandit nemeche kotech Jehova eng atkan kora yekakobeshe tengek. Kikere kele akot kikere eng tuguk chechang eng maranet eng betusiekab Noah, kinetigei kele tengek ko kit nekinyo ako kingosich Adam ko kisich lagok cheki kiptengekinik akotestai tengekto kong'ete yotok. Kot koit angot eng betusiek chekibo Noah ko kekere kele kitengekto kora, lakini eng chotok kora ngakibit tengekto eng betusiek chotok ko kimi tetutiet kora nekibo Jehova nekiyoe kole kotur chomyet ak tilyandit kora nebo bichu. Matingakobit tengekto neteno akot eng maranet. Ko kiyai Jehova plan anan kiyai tetutiet nekisarune biik ketech moinget kot kosor biik. Tesetai Jehova ak kiyoknatenyi kora nebo sarunet eng achek. Tesetai Jehova akobo kamisutik chekonech eng atkan kora eng acheket akoborwech kole makwech kesich tilyandit nekararan ak inendet. Notok amune sikomakwech kemi kibagenge tugul. Eng kaitosiek, ngesoman eng kaitosiek 23:19 asomani yotok kale ma chito kamuktaindet kot komwa lembech anan weritab chi kot kosik. Tos kakomwa ak mayae anan kakomwa amayai kosulda. Kikere eng yotok kele kaimisutik tugul chekikochi Jehova biikchik ko kiyai. Ako kaimisutik chekikomwowech Jehova kora akot achek kole mi kobotech eng tuguk tugul cheyoyoskei. Kingen kele itimisani Jehova, kale Jehova ko ma chito. Ako tuguk chekakomwa mwaun inyendet kole ami koboten. Yeitinye tuguk tugul anan kaimutik tugul chebwonchinin anan ko tiemutik tugul komwaun Jehova akotesetai amu meche tilyandit nemite eng inye ak inendet komwaun kolechin ami koboten. Ametoptopen. Mwawech kora. So tebutiet netebegei nguno nametaun ko itebegei ile iyoe ne nguno inye, ne ortinwek chenyoru asikobit otuye ak Jehova eng sobeng'ung. Tebegei notok ako ngoberur ak Jehova atache kanetindet nerubei. Kongoi mising Eva amu kaisisin akobo sarunet kuyo akobo pasta kangotou. Amache atesetai akobo tetutiet nebo serunet. Ng'olyo neo mising eng kitabut nitokni nebwoe akobo kiyoknatetab Jehova. Komite eng kitabutab Taunet 3:15. Taunet 3:15 komwoe kolen akande bunyondit kwenung'wong inye kabokoriot
ak kwenutab iyoteng'ung ak nenyi. Ko kingomwa Jehova kole kande bunyondit, kokichub Kabadam, kotoune Jehova ng'olyon nekure bunyondit amu kakimong Kabadam eng kabungut nekibo kamiset. Mbaret nekikararan ak koret nekikararan, kong'wa nekimie nekikochi Jehova kolech omeng'ishei betusiek tugul eng kamang'unetab Jehova nekitindoi. Kekere kele kiyoknatetab Jehova kokoyap bounatenyi kong'ete kipsengwet akoyopchi Adam. Kinyolu koyapta Adam yetunatetab Jehova koyopchi lagokyik amu kakekochi mbaret, kakekochi koret, kakekochi mbaret nekikararan akekochi konyi. Ko kibaibai Jehova koker kole kiyoknatet nebo kipsengwet kakoit kwenutab biik. Kingakolel Kabadam kou kakekas, komasis Jehova kotebe ng'echerenyi nebo toronatet akole ingoit chekoik eng Kabadam kocheng oret agenge Jehova nebo kiyoknatet neitchin chichitok. Komweito Jehova Adam eng kabungutab Eden kolei kamwektin akobwoti ale kingesoman akosomani sirutik chetililen kale kiyok Jehova malaikaishek kong'ot mbaret simaam logoiyat Adam akoik kiptengekiot koigeny nemakesoru. Ko kingomweito Jehova Adam eng kabungutab Eden, ko kichenge Jehova kiyoknatet nebo sorunet. Kiyoknotoneb sorunet eng kamweitet komie eng Jehova koyok malaikaishek akemweito mbaranatak nemakekere mbaretab Eden akoi ra amu kimi minutikab Jehova. Kikiuny eng konyekab biik, imuchi komite emoni ako makikere, lakini amu Jehova ko kim komakergei ak chi, kemweito Adam akonde Jehova bunyondit. Bunyondit nekende Jehova ko kende bunyondit eng kwenutab oindet nekikitur kole kipsengwet ak sobet ak keswekab Adam. Che keswekab Adam ko Acheck. Konyo bunyondit notok sikobor kole tindoi Jehova kiyoknatet koisto bunyondini eng Acheck ak inendet amu makesoru Setani. Makomi boroindo netekesarune Setani amu kikoit inat ak kakesunet nebo sarunet. Biik chekisoru ko ane ak inye kokakokon Jehova kiyoknatenyi. Koyok koker Jehova kole ae ne. Kocheng Jehova tetutiet. Ko kingakocheng Jehova tetutiet konomwoe eng kitabutab Isaya 46 kaitetab 9 ak 10. Nekale kitet Jehova tetutiet. Ne tetutioni komie ako kararan. Ingeresa komwoe kole my purpose will be established. I will accomplish all my good pleasure. Kale Jehova ma tetutienyu kangisomane pa komi lakisir ing yo kale boisie Jehova tuguk aeng. Kalyon netai neboisie Jehova ko kito nekure intentional. Tetutiet nemite muguleldonyi komeche kwai. Ng'olyo nebo aeng ko purpose system. Purpose system ko kito nekere kole Jehova kito nekatet ameche asuldae. Kito nekiatet ameche kokeskei. Ko maketab Jehova angen ale eng sobetab chi tugul ak ng'alek tabikasun olimbo Kenya koboisie kandoik mising ko president nebo Kenya, President Ruto. Ruto komwae ole Ruto ng'olyondoni ko intentional. Ng'olyondoni ko purposeful. Ingomwoisie ng'alechotok aeng koboru kole anga tetutiet nebo sarunet komobo chi, bo Jehova. Sire kabwatutik ak nautikab biik. Amu ngotete Jehova sarunet komelen kitebe chi kolech ameche asor. Kaboisie Jehova kiyoknatet kesich werit. Managetab Jeiso nekimanach Maria bergeiyat
ko eng kabwatutikab biik komemwokse. Makikere bergeiyat netomo ketun kele imuchi kosich lakwet. Sire kabwatutik ak nautikab daktariek tugul. Amu Maria kokakibokoito Joseph. Komi kipnenek kelachicha angomi ng'ala angonyikis lakwani. Ko ingen lele eng biik chechang nekere kole uye kanye kisich lakwani ako akatindoi tetutiet nebo sorunet, ko ikere murenik chechang iwirtos kobendi kabisa nemakoekse besho. Kang'et Joseph komuita kele muita lakwani kibendi kesichei komabo chi bo tamirmiriet. Kole Joseph tomo akose ako mabororienyi ak biikchik tugul tomo kekose kele mi lakwa nemeche kesich eng kimnotet age nemo chi. Kotet Jehova tetutiet kesiche lakwani ako monochi Maria ko kiyoknatet. Kang'et Jehova kolewen lakwa nebo kapchi bergeiyat nekure Maria akomut Jehova kimnotenyi akonyokondochi moenyi akotebi lakwet kesich ko kiyoknatetab Jehova. Tetutioni kosire kabwatetab biik ak nautikab biik. Ko kitindoi Jehova tetutiet koisto bunyondit nekitai. Ko iman ko kiisto bunyondit notok. Kesich Jeiso eng Nazaret. Kesike kaptugut. Mami chi nekitach. Ako mami chi nekinai. Eng biik chekinai tugul ko kinai kele kitindoi Jehova tetutiet. Kitindoi Jehova maket. Eng tetutiet ak maketab Jehova koboru kele eng sorunetab chi ko itach eng mieindo. Itach eng kayanet. Mekiligei imandab Jehova ko kikekonech kikende meset. Kergei ak amitwogik chemitei. Ngimi Johana 1:14 komwa kole eng tetutiet nekitet Jehova eng mieindo ko kikonech werinyi ne inegei ne Kristo Jeiso. So kobit kaamisutik tugul chekikimwa eng arorutiet neos eng kitabutab Isaya 7:14. Manachi bergeiyat akosich werit akekure kainenyi Emmanuel. Notok mi Jehova kwenunyo. Mi Jehova kobotech. Kakwa Jehova tetutiet. Kakwa Jehova sarunet. Kakwa Jehova kiyoknatet. Kakoityi Maria. Kakomanach. Kakesich werit. Kakolach bortab chi nenyaluli. Chito nematindoi kimnatet sikobit kesarwech. Sarunoni ko matetutietab chi. Kiyoknatetab Jehova koitei lemoitei. Kinyoru kamang'unet sikeba kipsengwet. Maamu Acheck, maamu kimnotenyo, amu mieindoab Jehova nekitet kong'ete taunet kotomo kelumda emoni. Kateb chito nekateb eng lesson eng let kole ibwat komie akobo mieindoab ak chomyetab Jehova eng Acheck. Ko kikakosorwech Acheck chekibiik. Tos kitakta ano anyun mieini ak chomyoni eng oretab kiyoknatetab Jehova? Koto kikwa Jehova kiy age tugul nebo sorunet. Koto kikwa Jehova age tugul kesich werit eng kabwatutik chesire chebo chi. Ako manai bergeiyat. Akemut inendet akoi kimurtoiyot. Akome amu Acheck. Ako rosik chicham kokoitoi boisiek eng olimbo tai. Kechirek chelibwoben. Kakonyo weritab Jehova kolach bortonyo. Kolach nyikisindonyo. Kolach tengektonyo. Tos makimi kiy nekimuchi keker kele kikwaiwech Jehova kiyoknatet neyomei? Amune sitikeeshe anan komakicham kebendate kiyoknatet neuni? Tos ne nekirech sikokiketach logoiwek chemiach komakitesetai? Wendi kenyit imi yot ako kitach logoiwechu. Nyone kenyit age
komewoloksei. Ko itindoi atebet kinye koketai kityo tomo kowalak. Nito ko kurset nekore kole kiyoknatetab Jehova kowale mugulelwek ak sobonwekyok. Ngotorete Jehova aya mi chi nemeche kotokotes ng'olyo eng achek, komonoto katoche chito age nerubei. Kot komi chi nemeche kotes ng'olyo ko boroindo koni siketach chito nerubei. Ngomami Lilian. Okay. Kongoi Pastor amu kaotaune ng'alyot nebo kiyoknatetab anan tetutietab Jehova. Kekere eng Kingeresa kelen the theme of the mission nekinetigei eng yuto ketesetai. Ko eng betut nerube kolen Jehova netesetai kotepche kobotech. Kakomwa Pastor eng siketab Jeiso anan ko oret nekikon Jehova kot koit kenyoru Jeiso. Yani ngotko kakiepchi ng'alek chekakomwa ikere ile kimen ne ikere ile ngotomo akose cheu choto ako kanai tetutiet nekitindoi Jehova kemwoe kongoi mising. Ko ngetaune kitabutab Johana 3:16 abwoti chitugul komuchi komwa eng metit amu ng'oliotab metit. Ako eng yoto kekere tetutiet nekiya Jehova ma eng chi age ma ako kaiker ile Jehova inegei nekitindoi tetutiet nito bo kiyokto. Ngebendi mashambulio anan ketetege kulio uki Jehova melen ile kiitet Jehova komite ak werinyi ak tamirmiriet. Ako ki kabwatutikab Jehova kolen ngesoman eng yoto amache kesoman sikekas kolen kicham Jehova ng'ony mising asikobit kolya koyokto werinyi inegei, kikoito werinyi inegei nekikisich asimalos age tugul akonyor sobondab koigeny inendet neiyoni. Kamwa paraphrase. Ko notok ko amu kicham Jehova ng'ony mising. Kicham Acheck, kicham kong'ete kap Adam kaikerune ile kakebwa atindiotab kesichech keyoe chito ipkeit kebutye ipkeit kesich Jeiso nyo asikonyo kwenunyo. Akotesetai Jehova kotepche ak achek. Kaikas kele mawa Jehova kometech. Nekitolen kakolusyo chu ko kiker Jehova kole ateptoi ano atebi ak icheket sikobit kenai Jehova. Ingen ngoit inoe chito notepche tuwai ibinai ile kamwoe iman anan ko kamwoito ano. Ko Jehova kichamech kot koker kole atinye tetutiet ne noto nyokotepche kotuyech ak kipsengwet. Koker eng yutok kekere tetutiet noto nebo kesarwech kot nito kobun Jeiso nekakonyo Jeiso kokikoito Jeiso inegei nekiie kipsengwet yani kong'et buch. Nacham kelen kou benki kele kakechor benki kabisa tugul kotko makomite kiy age tugul. Ko kinyo Jeiso ne noto inegei eng kipsengwet akobo nyi akobo ane asikobit koai Jehova kotestai kotebi ak achek ak kenyoru kesorwech. Ngesoman eng kitabutab Johana 14:8 akoi 9 amache eng yoto kiteb Philippu king'ololjin koleji Kiptayandani iborwech kwanda sikoyame. Kolenji Jeiso kiketebi tugul akokwek betusiek chechang ako tomo inaa Philippu. Alya inendet nekikokero ko kikoker kwanda. Imwoe ne anyone ile iborwech kwanda. Mi Jehova kobwatech. Kokinyo Jeiso nyokotebi Philippu koleji iborwech amu kikonai iman kole weritab Jehova. Koleji Philippu iborwech tetutiet nekinyo Jehova koborwechgei asikenai kele chomyetab Jehova nechomech. Kokolech kaoro okero kokoker kwanda. Ikere ile eng sobetab Jeiso eng betusiechu tugul ipkoit kimurtoiyot koborwech chomyetab Jehova nekimeche kotebi ak achek akoi akot eng kimurtoiyot nekiyan kwa werinyi kimurtoiyot akobo achek. Ko ngebe kitabutab
Luka 19 koitet 10 9 koitet 10. Kolen kole amu kinyo weritab biik kocheng akosor nekikakobet. Igere kinyo koyok Jehova Jeiso nyokochengech asikobit kotuyech. Kokisoman eng kitabutab Efesoek kinetigei kele kinyo Jehova asikobit kosorwech akotuyech amu kikakebetye kakemwa kele kikakebistoe kwam mwae pastor nya kele sikoistogei engab Eden. Koyai Jehova tetutiet nekinyo kole kotuyech ak kipsengwet ne notok kwo Jeiso kimurtoiyot asikobit kotuyech ak kipsengwet. Akoyai kora Jehova tetutiet ne notok eng sorunet notok kotuyech inye ak ane amu kikakeeku biik chemakitindoi naet anan ko kimataketinye. Kikiker biik oeng chekitindoi kele kiicheket ko kiitegei biikab Yahudi kolen kibo imanda ako kimitei cheu akot achek chekimakitindoi imanda ako kiyai Jehova sikotuyech ane ak inye achek eng kaniset akotuyech kakotuyech ak kipsengwet. Ko eng yotok ikere kele kakonech Jehova kamuget, kakonech no kile eng Kingeresa opportunity nekikikonech eng inye ak ane asikiyan Jeiso amu inendet sorunindet asikobit ketuye ak kwanda ko amu kakiyan Jeiso. Ilewen kinyo kocheng'e kimakemite mpango notok lakini kekonech kasarta asilewen ile Jeiso ko sorunindetab sobondanyu. Ayekaiyan ko notok kakituyech ak koek kwanda sikobit eng yewendi eng kimurtoiyot imi koboto ing'ete ak inendet. Iwendi kipsengwet ko kikinetkei eng kitabutab Efesoek eng yotok kora eng kayamiset notok kikinyoru. Ko kalen in kitabut eng lesson kole amache sosoman eng Mathayo 28 koitet 18 akoi 20 nelen kayamiset nekimuchi kenyoru eng kayoknatet neo. Ibundoi ano kamugenet akobo Acheck sikeboisie eng kayoknatetab Jehova. Kaiker ile kakeitu kanyekemeiye kakekonech kamuget. Tos kimuktoitoi ano inyoru kayamiset singiyae boisiet ing'ete gaa karon anan iwendi kokakiyokten. Inye nei mwalimu, inye nei pastor, inye nei akot chemi gaa anan ko chelyon ko kakikono kayoktoet amu kikenyoru nitok kinyokokonech Jehova akokonech kimnatenyi nekinyokobun Jeiso. Ko kora ikere ile katuyonotok kikikonech ko kakikonech sikobit keboiboitu akot ngiwendi anan ko uen ng'alek chemite komasire chekinyor Jeiso eng kimurtoiyot. Ko akot sisoman Efesoek 2 koitet 13 ikere ile kikinyoru boiboiyet amu Jeiso nekinyokome akobo achek asikobit kotuyech. Ko noto anyun tupchosiekyok asikakikakobit kituyech ak kipsengwet ak Acheck akekonech kimnatet nekibun Jeiso asikobit komite Jehova kobotech eng betut age tugul. Nakamwa eng Mathayo ko sikiyokto kole eng betusiek tugul ami koboto. Ko ngot inget ile mi Jehova koboten akot ndauekitu anan kolya anan kemwa ng'olyot kemwaitaen eng lembech anan kemwa nememuchi komatiker ile ara kang'ololchi ng'o, kabirchi ng'o simet. Bir simet korok ibirchi kipsengwet amu kipsengwet komi Jehova kobotech. Kose Jehova kere kakoro tai lakini ketwekyi kityo Jehova akilechi Jehova ngwang makeng'ung eng age tugul. Ngot kimuchi makiyweisie akinget ile yae maketab Jehova komami kiy neui.
Ko mising anyun ngesoman kitabut nebo let nekikesune ko Korindoek nebo 2 koitet 5 koitet 18 ak 20 kolen notok anyun kowekune koyoktoik ambassadors nguno eng emetab Kenya kitindoi ambassadors chechang chemite emet nebo South Africa, chemite akot America, chemite ano tinye age tugul ko choto inye choba emet ko biik che kikipsomaninik che kikosomanji ng'alekab kiyokto, lakini inye kiyokten akot inye nemaisoman akot ndai gogo ko ing'o. Cham ketuitosi akot gogo alak che akot ngeyoe lesson ko icheket koogeni lesson ngetore kityo kakulen kiro lesson nebo kokere kityo koyokto ipkoit ikolechinin kakayokyi akot chemite olimbo India o chemi ano chemi Kenya chemi ano ko akot akwek chokase anan okere oyopchi biik alak mabo biikab sebente ichegei ng'olyondoni bo asikoit Jesu Kristo amu kakiyokte mi Jehova kobote oyopchi chitugul kokas asikobit konyo Jesu nyokomute kipsengwet akobit kokes boisioni kinyo Jehova koek kiyokto akotuyech amu chame Jehova mising kot ko mamache kolus akot agenge kobate nemalewen Jesu Kristo koek sorunendenyi. Ko kongoi ametochini yotok asingot komite mwalimuyot nemoche koteshi anan atach mwalimu netesetai eng yotok. Lilian kamache atesin ng'olyondo kemwa akobo tese Jehova oretab kiyoknatet eng sorunenyi. Ko kamache ketebegei achek tugul kele amu kikwa Jehova tetutiet nebo sorunet eng achek tugul. Ko ne nekirindech eng kasarta age tugul simakiboisie? Amu melen kiboisie Jehova age tugul chepkonda. Ang nole sikeboisie kemande ko kiyokte rabisiek, kiyokte tuguk ako mi biik che tayari chemeche kiyokto. Ko angen ale eng kasarta age tugul komi saka ako mi sadaka chekeboisie kele ingeyokte biik. Ko akameche ateb ale ing chi nekakiyokto kotos koendi koibe kiyoknatet eng muguleldo, kotos tindoi kiyotok eng muguleldo anan kerei mshahara, kere melekto kole ngot makikono komawendi. Ra Jeiso ole kicham koetitoi kibune keldo, kimukomi karishek ak kiwendi kabisa kasarta nekakobele asista ako kimuita ak kiamda logoiwek chemyachen. Cherset eng achek kele engot komami chepkondok anan komayame mshahara chekikonech ko tos iwendi? Tos iwendi bani? Tos imwochini isoru biik alak? Ilyochini biikab kokweng'ung? Ilyochini biik chomite tugul kibagenge? Kanoto nameche ates. Ateshini akine ng'olyot ale ingot ko kikesorwech ak yaunget nebo kwong'ut ko muguleldong'ung neikosegei amu kit nekikeyaun nekonin ibimwochi chito age. Ng'olyot age nebo oeng ko kacham kit nekamwa eng kitabutab Mathayo 28 koyomisi Jeiso alamaliet kong'ete koitetab 18 akoi 20 kole ami koboto akoi kakosunetab emet. Ko ngemi ak Jeiso eng boisietab ibetab kiyoknatoni ketoche kayomiset nekikole ami koboto. Ingot komi kit nekiywei kingelechi Jona kwo Nineve ko kibirtogei Jona amu kiyai bichoto nebo kwong'ut. Mongen ale kiakobakach bichoto kwochi ne nekilen acha mawendi akinye biik cheyach kabilana, lakini kiwo Jona. Ko akot achek ko ngap komana chi komi iman biik chemakokeregei chebo kokwet anan ko biik chebo bororiosiek alak chekioboyotyin. Ako eng mieindo nebo kit nekikwai kipsengwet eng muguleldong'ung kokonin iwe eng nyikanatet. Ako nebo oeng ko kale Jeiso ami koboten. Ngot komi kit neui anan ko kewel komi Jehova koboten. Ne akot ngiwe agenge eng kiboitinik inyikwong'e ole kakikimitoto kayaneng'ung
amu igere tu kyoe Jehova chepkongutik chakot mutai ko koi iyetu inyendet eng kayaneng'ung amu kole Jehova mi kobotech. Ko ngotep Jehova kobotech akekas kele mi kobotech, si makinyoru katuituet anan ko kalanet anan ko kaiweisiet. Ako yekimande kebe kenai kele bo Jehova boisionik amu kiyoknotet neboisienech ko kayamisonotok ami koboto akoi kabusnet ko nenyu ako neng'ung komie. Kongoi mising Yes. Ramara. Ateshinotok ko kangalal Evelyn konetech kole Jehova netinye emosto kotebi kobotech. Konete Lilian kole Jehova netesetai komi kobotech kora. Ko ngisoman kitabutab Komong'u 29 kaitini 44 agoi 46. Kong'ololi akobo Jehova nekimwa kole ami kwenutab lagokab Israel. Kiyomis Musa kolechi techemait. Yeityo komwa kole eng yotok akatilili emait nekituyechin ak abtisisiet atabani Aaron ak werikyik akichek sikoboisieywo eng boisietab tisainotet. Akameny kwenutab lagokab Israel akaiku kamuktaindenywa. Akonai kole a Jehova kamuktaindenywa nekiamangu eng emetab Misri sikobit ameny kwenunwa a Jehova nenywa. Kimeny Jehova kwenutab lagokab Israeliek eng ekosiek tugul mami betut nekimeto. Akoi rani komenye kora kwenunyo yekimite eng kiyoknotot nekikonech Jehova nebo kasarta nebo let. Kingen kele kimite koboto Jehova mami ole kimetochi. Eng betunet kwang'wan kasi kong'ololi kole Jehova netun weksei akobo Acheck. Kateb tebutiet agenge nemite yu nekale ne ortinwek chenomegei ak kiyoknotet akobo betusiekab let chekenyorchini sirutik. Ne ortinwek cheu ne chenomegei ak kiyoknotet nekitindoi. Kiyoknotet nekekas nekitindoi ko kemwaite akobo yetunet ak nesirei ko kemwaite akobo kaweketab kei nebo aeng nebo Jeiso. Eng notok ko ngeng'ololi eng yu ng'olyo nekamwoi leso ko kamwawech kole Jehova netun weksei akobo ng'o? Weksei akobo lagokyik, weksei akobo Acheck asikobit kosuldae kiyoknotet anan kayamiset nekikaship komwawech eng tai. Kuye tindoi emosto kotebi ak bikyik komeche koyai notok koek atebet netebche ak bikyik koigeny nemakomi tebesiet amakomi kateiywet amakomi kiy age tugul. Kaso kitabutab Johana nekingen achek tugul eng metit, Johana 14 kaitini ko 1 akoi 3. Kole amokochi mugulelwekwok koimgei oyoni Jehova koyana akane mite korik chechang eng kotab Baba ndakimo kou notok takiamwowok awendi achobe koret ak yawe achobwo koret anyone kokeny amutok si ole ami omite akokwe akole awendi ongen oret. Kale amoimgei matokochi mugulelwekwok koimgei eng kuretab asista. Oyan Jehova akoyana akane mi korik chechang kotab Baba. Kiwo kochop Jeiso korik. Kale ak yekaachop awege asikobit nyamutai. Kiyoknotet nekitindoi bikyok ko kiyamte akobo kaweketab kei nebo aeng nebo Jeiso. Kiyoknotet nekitindoi kobo kamang'unet neiberurot nekokinet eng kitabutab Efesoek. Kamang'unet neiberurot ko yekiker Jeiso konyonei nyokomutech kebe gaa emet nekipkochop. Notok kekere kotuko kayamiset amu kimitei eng kakenyisiet nebo kaweketab kei nebo Jeiso. Tom koit kasaratak lakini kingen kito nekikonech Jeiso ko kayamiset nyi kole awendi ak anyone. Kiyoknotenyo keamtoi akobo sarunet nekikinyoru eng Jeiso. Yeityo nebo aeng keamtoi akobo kaweketab kei nebo Jeiso asyo komutech ipketebi koboto inendet koigeny nemakomi besiet. Kayamisoni kale Jeiso anyone nyamutok kokesugei eng kekonet agenge. Yewalak kayamisoni koek imanit nebo yani koek reality. Eng ng'ang'utiet 21 kaitini 3 komwae akobo kole mi emaitab Jehova ak biik ak tepche Jehova ak biik akoek Jehova kamuktaindenywa akoek ichek biikyik.
Kalach ko us Jehova bekab kong ama komi met kokeny ama komi koteyet ama komi rirek ama komi ngwonindo. Jehova netun weksei akoba achek ko weksei asikobit komutyech emet neu nitok nekibendi ketepchei eng kemainyi koboto inendet akouswech bekab kong. Tindoi Jehova tetutik chotok yeweksei komuti kanisenyi. Kale ngonyuni ole kitebe weritab chi, ole kinyekesikyi Jesu Kristo, ole kinyekinyalile akebar akekartat aketup akong'et eng betutab somok ko emet nekikokure shetani nenyinet. Emet nekere shetani ko kikoib kotindoi authority nebo ng'ony kureretab asista. Lakini kakimeche kemwa eng sirutikab chetililen eng lesson nera kele kamwa sirutikab Jehova kole emonitoni kikere kokikuber ko emet netun kityochi. Ama kityochi kityo, kityochi ak kitoror. So emoni kotun tebe rubeitoab eutab Jehova, tun mi Jehova eng emet nekakitilil kotepche ak biik akotepche ak biik koikeny. Bo kwong'ut netya yekinai akobo tokyinetab kei nebo kipsengwet akobo achek kele angaga tinye tetutik chemiachen chetun yoe emoni kolelit, kemimi emet neos kou kartasit akilelit emoni akomeny Jehova koek emaitab Jehova ak biik aketebi koboto inendet koikeny. Kiyoknatet nekitindoi chamanekab Jehova ko kemwaite koker biik akobo sorunet nekinyoru ak mising ko atebet nekibendi ketepchei koboto Jehova koikeny nemakomi beshiet amakomitei makomi luget, kaketebi eng kalyet amu makomitei luget nekebortosi koboto shetani ak kobortos Jeiso ak shetani amu kakiterter ak kakeisto makomitei eng kwenutab biikab Jehova. Kebendi ketare ng'alaletab kei nebo kanetetab kei nebo wikini ko kale tetetab sarunet ko kimakitet anan kimaketetei ko kakobut chito. Kale kiship koro Jehova ng'aliotab kabutet. Ng'alali kitabutab ng'ang'utiet kole arwetab kechir nekikibar koboch taunetab ng'ony. Ng'ang'utiet 13:8 komwoe akobo Jeiso ne arwetab kechir nekiship keny akot kotom kobut chito kabugutab kabutet. Eng notok komakimwoe kele kinam ng'oliondenet kabutet Jehova by surprise anan komengen. Lakini kiship koro konai kole kawendi asikobut chito. Kale kochop tetutiet nebo sarunet koeny arwetab kechir ne notok Jeiso Kristo koboch taunet. Eng Romanik 16:24 kole ng'ang'utiet nebo ung'ot nekikakiuny kosis koboch betusiek chebo koikeny ak kakong'ang'ak nguno ak eng sirutik chebo mautik. Nitoni ko king'onye Jeiso Kristo kong'ang'ak tetutietab kipsengwet nekiship kotet Jehova koboch taunetab ng'ony kele tun kisoru chito eng oretab Jeiso. Ak yekisoru chito eng oretab Jeiso kowekyigei Jehova chito kiwekyi chito Jehova asikobit kotebi Jehova ak chito koikeny. Kimachop Jehova kole kobit eng taunet. Kikachop Jehova eng kabwatutikchik ak naenyi tugul ak tetutiet nekitindoi kotebi chito ak Jehova koikeny eng tililindo. Ako nebo aeng ko kiingen Jehova akobo kabutetab Shetani. Ak kabutetab chito kora ko kiingen akobo ng'olset nekiib Shetani konyo kabugutab kabutet. Lakini kito nebo kwong'ut ko kale kichop Jehova oret nekisarune chi. Notok 3:16 eng Johana komwa kole amu kicham Jehova ng'ony mising kot koyok werinyi nekikinegei asimalus age tugul neiyoni inendet ako sikonyor sobondab koikeny. Eng chi age tugul neiyoni eng werini kinyikesiche keberbertab ak inyalil ko kale malusei akonyoru sobon nebo koikeny. Kiyoknatet nenyolunot keib eng kureretab asista kimwochi ichek tugul akobo kamang'unoni asikenai kikuye kele kaka mache kipsengwet kebwonchi ekosiek tugul. Notok kang'alal kolechech eng kitabutab Mathayo 28:19-20
Kaloba anyon akoy bororioshek tugul koek alamaliat. Obasan ichek kainetab kwanda nebo werit ak nebo taunet miriet. Akonet ichek kosup tuguk tugul chekang'atak ak ogero ami koboto akoi kakesunetab kenyisiek. Kale oba akoyai bororioshek tugul koek alamaliat. Kiyoknatet nekikikonech keeku tugul alamalaikab Jesu Kristo. Yekaketach kenai akobo yetunoni, yekakenai akobo sarunet nekikinyoru aketach sarunonitok eng Jesu, konyolchinech kiyapte kong'etegei achek inyendet inyegei mwenyewe ak iyopchi chenekiteneni akoi koit tabanwek chebo ng'ony yekibendi ketesetai kinetigei. Eng notok chamanikab Jehova ko kakikurech eng wikini kenai eng kwataini keeku keib kebeber nebo keib logoiwek chemechen. Ng'oliot netebe eng yu ko kale a challenge nekakonech eng yu ko kale eng wikini ko kale saa mising koyat Jehova muguleldong'ung iyeku kebeber nebo kiyoknatoni. Ib kebeber nebo saet iyeku kebeberta nebo kiyoknatet neibe logoiwek chemechen koyom emet. Ak nebo let ko kale nam kainet agenge nebo chi eng wikit age tugul. Yeitye isochi akobo chichoto mengen asikobit koityi Jehova eng oret ne inegei. Yeitye keeku tugul akwet agenge nebo Jehova yekikanyi kayoketabkei nebo oeng nebo Jeiso nenyonei asikobit ketebi tugul agenge. Eng wikini nyonei chamanikab Jehova ketindoi kanetetabkei netesetai nemwoe eng wikini nyonei kole kiyoknatetab Jehova eng achek kebeberta nebo oeng. Eng wikini ko ng'olole kiyoknatetab Jehova eng achek kebeberta netai. Otokotin eng wikini nyonei kora kebe kebeberta nebo oeng nebo kiyoknatetab Jehova eng achek. Kurech kipsengwet egoshek tugul kebwonji ingoberurok Jehova eng kainetab Jeiso. Ngoma kotindoi chi ng'olyo awendi asoe. Ongesa. Kongoi Kamuktaindet Jehova amu kanetishet nekainetech eng betutab rani. Kenai kit oleu makeng'ung akobo chito nekichop akinde kuretab asista. Ile itinye Master Jehova ak iyae tetutiet nekosulda asikobit otebi ak chito kora egoshek tugul chebo koigeny eng telelnatoshek chemaikesugei. Konech kenai ng'olyondoni Jehova ak nesire tugul keeku baorinik chekibaoriani. Sikeib kiyoknatoni bo yetunet, sikeib kiyoknatoni bo kamang'unet, asikeib kiyoknatoni bo sarunet. Ak tun kekerin Jeiso kokekwet agenge. Yetun kityeni tenero katerteret kaketerter emoni. Yeitye ketebin kobote koigeny ak italbis ak nesire tugul Jehova, iyeku Jehova nenyo ak iyeku biikuk egoshek tugul. Yaine makeng'ung eng ki age tugul asitugoni eng lukwa 4 chebo ng'ony kokakinde euneguk Jehova sikobit inet ichek. Boisie akot translators cheterchin siamu king'ololi kutitab Kalenjin koityi logoiwechu akot ichek chemakase kutitab Kalenjin eng oretab translation siboisie biik eng emotinwek cheterchin. Kiyoku biik alak kobwa America, kiyokto alak koba olimbo Europe, kiyokto alak koba emotinwek cheterchin Jehova, Australia ak olimbo India. Itinye amune akobo kiyoknatoni. Boisienech ak nesire tugul kwang makeng'ung eng sobonikchok amu kisoin koboto kongoi eng Jeiso netindenyo. Amen.